India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kahama sakasngi ublay kalakan tu ban peniat nyok kloy ya kejingnya pelat beriumar keliang benya pelat nyok iki koidi jong Gaza bat kinong syara bor jong Israel. Kadba kino ya keren nabaro aliang kidang let sya Egypt ban peniat ya kejingnya keren bakongsan kibatmu ban penkut no ya katma kabalane mentala jan arsnyam hapok kanong ba Gaza. Kani kejing penbo jong kinong yalam kalong hadin kejing gentok babha jong ka Hamas ya kalenti jong Donald Trump pan penkut no ya kejing ya le ban pelat ya kinong sya set ha Gaza kum kejing seu keliang ya kinong Palestine ki bala sya set ki patok jong ka Israel. Hakaba unong yalam jong ka US ulakan tu ya baro aliang mamla ban ya istan. Kila don kejing ya keren ki babha bat ka Hamas bat kiri na keleng ke partai Arab Muslim ban baro ha kani kata yo bakun. Ban pelat ya ki hostage ban penkut no ya katma ha Gaza hendrai ke bakam kongsan ha kabakat du kilawat slim bahai ke jing sok ha Middle East. Ong utram ha kasngi ublay ha karensan turut social jong u. Laya tu yanga baka benta ka baningkong ka ban pendap menta kata yo bat ngakerpat ya baro ban ya istan. Ki menteri kambari na ki katuk ni kiri kentup ya kari Egypt kila ong ba kajing ya keren ha kanong ba Sham El Sheikh jong ka Egypt kadai kalat ka ba shisha ban yo e kajing sangi tma ka ban ne kadba u menteri ang ba du jong ka Israel u Benjamin Netanyahu u penpau ya kajing kermen ba ya kinong syara bor enla ban pelat nyo tang harpo katuk anesngi. Uwe uhe jong ka Hamas ula ong hakinong tok kubor klem dakwa ban penpau kerteng baka kenhun Palestine ka kwa baha ban poi sya kajing ya te kular ban penkut no ya katma bat ban sedang bador ya kajing penkela koidi kat kum kajing long jing man Hamadan.